Kajingmi kajingyak kelumar berkejia kenat Shillong West Constituency hakani kesni ki berdap apalagi artli ki kenhun ki berin naga seng UDP ba seng NPP kalau pelong ye ki buat penyak election ba kemjur ki buat pulin man pelong dak daga flak march lane ka jingyak bahara ka bakhlan bah da ki buat pulit keleng-keleng ki jaga jongkan ni ka constituency laban kedawang ni bah hakani kesni ki berdap kada don ka jingyak show yadan apreng kinong kersan jongkan ni ki artli party kibai khon ya kan ka election hakaba naka UDP ukutong ulong obak polung do ban naka NPP pan ukutong ulong ba Mahendra Rapsang